amanan niya na maratay ka sisiring-siringan na amanan niya na din yan na nakanatiagya mo ta amanan niya na karatay ani amanan niya na kikisisiring-siringan lagi ng sukatiro Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asabi na kiyawiswisan sa amanan niya na mga tao. Amanan niya na rami kung amanan niya na sumigod sulanulan ang Ramadan na doon din maamanan niya na makaparuli sa amanan niya na relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto amanan niya na may lugi-lugi sutaw. Amanan niya na tanto kumyaman naman na sutaw. Amanan niya na sumigod na agyan kay amanan niya na ulan-ulan ang Ramadan na doon din na amanan niya na makapamangli sa relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Doon na amanan niya na makaparuli sa amanan niya na relasi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Aw baligin kay amanan niya na ulan-ulan ang Ramadan. Nasi ko amanan niya na ikasampulon gawi. Na amanan niya na lalakaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong puta amanan niya na mga paminto ano amanan niya na rahmah. Nasa yung ikasampulong manggawi na lalakaan Allah subhanahu wa ta'ala. Agyong puta amanan niya na rilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nagyong puta ikasampulong manggawi. Nagyito sutira na itkom minanar. Agyito sa amanan niya. Nakapakamarad ikaw Allah subhanahu wa ta'ala si iko amanan niya na mga tao. Amanan niya na niya patatikiran. Agyong mo takapakadibong nila si iko amanan niya na naraka. Wa Allah subhanahu wa ta'ala. Namisa mo sa giyang ko tali mo Allah subhanahu wa ta'ala. Na amanan niya na piyakalibrisiran mo Allah subhanahu wa ta'ala. Si sa giyang ko tama na niya. Na siksa yan si ko narakaldehan mo. Mga nagsamin ang mga pagariyami si ko agam Allah. Iisa ko na amanan yan na niprila ano Allah subhanahu wa ta'ala. Sagyan kaya sa gibir tano agyan kaya ulan-ulan ang Ramadan. Napat kong kakalasi adi prila ano Allah. Sagyan kaya ulan-ulan ang Ramadan. Arami kong gusto miya gudsi ulan-ulan ang Ramadan na doon makaamanan yan na makasukat. Dan yan na makuha agyan ko to arilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Nagirto kong sa amanan yan na mga tao. Ang paganiro na agyang utamanan yan ng mga tao, ang mudminul khamr. Mudminul khamr. Maana agyang utamanan yan na mapasangi kapag inom siya amanan yan ng pakabrig. Dataro amanan yan na mapasangi kapag inom sa tandoy. O di nang anisa na amanan yan na pakabrig na amanan yan na din yan amanan yan na ginagi. Na amanan yan na lamigurong sumyagot sulan-ulan ang Ramadan. Na din yan na amanan yan na tapalagan sa iko amanan yan na ginawa niyan. Aw bali panglulubusi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Na isaw to amanan yan na di pa nila ano Allah subhanahu wa ta'ala. Si iko amanan yan na kaya sabi din amanan yan na ulan-ulan ang Ramadan. Giti malog sa min ang mga pangyayami. Iaya kailangan na si iko sir katano na ubay din ang aginan na ikapitian na amanan yan na tapalagan yan. Ay isa-bisa na amanan niya na pagkaroon si kulimo arilaw Allah subhanahu wa ta'ala. Agyan ka na andinatara na amanan niya na mga galabok. Kaisa kung masawa si Rul Jahili. Nagalabok mamuanan ng amanan niya na mga Arab. Galabok mamuanan ng amanan niya na mga sahabat si ko amanan niya na una ang amanan niya na dakitulong na agyan ko amanan niya na mga ayat. Sagyang ko to akarat agyan ko amanan niya na kapag inom sa pakabalog. Na si sagyang kota, kinituron si sagyang kota amanan niya na ayat. Amanan niya na karata. Agyang kota, kaya pataharama si sagyang kota syarbul khamr. Na amanan niya na ayat. Pitiligan mo amanan niya na mga sahaba. Kaya wala nung mga sahaba. Sami na, wa'ataan na amanan niya na piyamakin kami. Naraksa amanan niya na piyamunutan namin. Nagyang kota amanan niya. Nasgiya ko na amanan niya na sulda Madina. Na ayakod na tuwi na amanan niya na khamr. Misal si sagyang kota, kaya pangudulilan. Nagukiyap amanan yan, na kinipanilubod nila si sagyang kota amanan yan, na kumanginom nila na amanan yan, na pakabril. Bisabab po to si sagyang kota amanan yan, na kinituro ng ayat si sagyang kota amanan yan, na karata agyang kota amanan yan, na kapaginom si amanan yan, na pakabril. Isay ni amanan yan, na makaroon si amanan yan, na rilo Allah subhanahu wa ta'ala, agyang kota mudbinul khamr, agyang kota aginom sa pakabril. Alam mo kung amanan yan, na kakatali mo sa lalo-lalo na Ramadan na din yan binikagin mo sa amanan yung napaka. Ay, kedua. Adi perilano Allah subhanahu wa ta'ala. Naging sa mga tao ang mapasang amanan yan. Maratay amanan yan nakaplok-loks. Akul walidain. Giyong amanan yan narumiyat sa amanan yan ng bilaloks yan. Nasurumiyat sa amanan yan ng bilaloks yan. Na isa na amanan yan, na ukuran na amanan yan na mala.
sa tawa amanan niyan na rumiot siya amanan niyan ng bilalok siyan na amanan niyan na sumbilalok na amanan niyan na isa na amanan niyan na sa mga inatanong naroon matatago agyang puta amanan niyan na mga kasul mga siko mga paliran agyang puta amanan niyan na mga kasulgan tanong na adin siya kitanong amanan niyan nagkapakaya din na aban niyan kitanong wala na amanan niyan na ina o di na din na amanan niyan na kitanong niyan na amanan niyan na ama na aya kailangan nagyang kota sumurumaraot sa bilalok siya nagyang kota ka amanan niyan na mapiakipikin dulo na si ko amanan niyan ng bilalok tanong agi na ni isuman wa Allah subhanahu wa ta'ala agi ang kota amanan niyan na birrul walidain agi ang kota amanan niyan na kapipin tanong si ko amanan niyan na mga loks tanong amanan niyan nagyang kota amanan niyan na kapsuporta tanukiran nagugyang kota amanan niyan na kapunggitan na kay pangalimon tanukiran api apa na amanan niyan na matatago na katanong agyang kota kaya pakabangon tanong sa amanan niyan na walay na adin na kailangan nagyang kota amanan niyan na kipangalimon tanong si ko amanan niyan ng bilalok tanong isa na amanan niyan na wasya to amanan niyan na lukman si ko amanan niyan nawatayan na gusto Allah subhanahu wa ta'ala nagyang utamanan niya nakatiro yan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibra aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīman sa ini patuloy Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko kasyo sa singitan yan nagugyang ko to amanan niya na kapanang gila tanong si kung tanong kisya ko to sa Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni ihsana nagugyang ko to akaperangin tanong sa mapiasi ko amanan niya ng bilalok tanong ay isa na nasuguan ng Allah subhanahu wa ta'ala agyang ko to amanan niya nakaperangin tanong sa mapiasi ko amanan niya ng bilalok tanong na upama nga waraan na umanusya ay girakuan na pagkipiraw na amanan niya narabudabutan na isa sugun ng Allah subhanahu wa ta'ala nagyang utawala takul lahumā uff amanan niya na batano di maprarasang o di na batano di amanan niya na kapumakalay sa katiro sa amanan niya ng bilalok tanong agi na ni isugun ng Allah subhanahu wa ta'ala wa qul lahumā qawlan karīma nagutiro ini sira na tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa mapi amanan niya na mali na nakaamanan niya na katiro sa amanan niya ng bilalok tanong ukit amanan niya na dito no kilang ikinulo na isa na amanan niyan na mga tao adi prilan Allah agi yung utamanan niyan na mga tao ang mga araratay kapulukloks maratay amanan niyan na kapulukloks amanan niyan na riot yan sumbalaluks yan na amanan niyan na salakaw adi niyang kira ni amanan niyan na kindulunaan na isa na adi prilan Allah subhanahu wa ta'ala sige ko amanan niyan na kaya sabi din agi yung utamanan niyan na ulan-ulan aramabla ay katula amanan niyan na mga tao adi priyan Allah subhanahu wa ta'ala nagyang utamanan niyan ng mga tao agyang utakatao rahim Diyang utamanan niyan ng mga tao ang mapasagi katulak sa amanan niyan na tunganay naging kaya amanan niyan na mapasagi amanan niyan na katulak sa amanan niyan na tunganay na isa na amanan niyan na inisa para Allah subhanahu wa ta'ala ay akatiro Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله به يتساءلون به واتقوا الله الذي يتساءلون به والأرحام أمانا niyan nagyang utakalakan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala sisagyang utamanan niyan na masakit pumagising na sa ikuamanan niyan na kumagisiyan nagugyang utamanan niyan na ipagisir ka sa amanan niyan na tunay kinigulo na kasi ko amanan niyan na tunganay nagyang kay amanan niyan na kinulo na kasi ko amanan niyan na tunganay nagyang utamanan niyan na isa ini ko mga pipi amanan niyan na mga afdalul amal agyang ko to silatu rahim gyang ko to amanan niyan na kinulo na tanong si ko amanan niyan na kinulo na tanong, kisumpa tanong sa mapiyasi ko amanan niyan ng mga tunganay tanong. Dataro mga tinip tanong amanan niyan na minsan. Amanan niyan na resi ko kawatan niyan. Na amanan niyan na basta matirwa kaya amanan niyan na tunganay ka. Na amanan niyan na isa-isa kanon sa amanan niyan na amanan niyan na sumpa-sumpat kanon sa amanan niyan na puso. Inabituin sa amanan niyan na rahim. Agyang utamanan niyan na agyang utamanan niyan na isa-isa kanon sa amanan niyan na putula sa amanan niyan na puso. Na dito yung amanan niyan na kailangan sa amanan niyan na manipit ng bisaan. Agyang koto kita pala kaniyan. Nagugyang koto kita pala kaniyan sa agyang koto mga didibitan amanan niyan na
Biyang una agi ang kuta matatago naging kuta manan niya nakabur. Nagugyang kuta matatago kanya nagyang kuta manan niya na dugi. Nagugyang kuta din yan fakaton so amanan niya na pediyan na aya kailangan na kay nagyang kuta manan niya. Na di tanu di kang giginawa eh. Nagugyang kuta manan niya nakapagisisa. Nagugyang kuta manan niya nakipigis sila pinaman tanu si ko amanan niya na salakaw di salakaw sa mga tumanay tanu. Isa na amanan niya na di prena ano Allah Ta'ala agyang kuta amanan niya nakataw rahim ama pasangi amanan niya nakapanulak sa amanan niya na tunganan. May titubo amanan niya na di niya ikasuot si tunganan niya na amanan niya na inito natin. Na aya ikapat nagyang utama na niya na almasaki. Gyang utama na niya na matatago agyang utama pamula si mga puso iyan. Mga puso iyan agyang puto mga dungki. Nagugyang kota kasi gisi ko amanan niya na priyan. Gira amanan niya na mele niya so amanan niya na pagari niya. Amanan niya na paka manumapi agyang kuto amanan niya na di niya ikapagintaw. Na manurob kataguin sa amanan niya na kasib. Nagwa amanan niya na kadengking. Misa ba sa giyong tama pamula si ko puso yan agyang kuto amanan niya na syak. Giyong kuto amanan niya na kadengking. Nagugyang kuto amanan niya na karit. Na aya sugod ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nagusugod ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agyang kuto kipagawa na ko amanan niya na manusya. Sa giyong kuto di taro ta amanan niya na sipa. Amanan niya na rupaan. Amanan niya na matagod. Si ko amanan niya na mga puso tano agyang kuto amanan niya na kapanalamat si Allah subhanahu wa ta'ala. So nganin sa amanan niya na nganin, amanan niya na ibnibigir ka Allah subhanahu wa ta'ala. Asyitisyo na amanan niya na hal, amanan niya na bedad, na amanan niya na kailangan agyang kapanalamat si tanong si Allah subhanahu wa ta'ala. Paduto si ko amanan niya na mga ukuran ng tanong Allah subhanahu wa ta'ala. Di tanong kapitan na agyang ko amanan niya na kapakadigi na ko kapakasig. Si ko amanan niya na pagalitan ngani sa amanan niya na siringan tanong amanan niya na di tanong amanan niya na siringan tungani tanong amanan niya na isa tanong sa amanan niya na inged na kailangan agyang ko amanan niya na maangkat rin tanong agyang ko amanan niya na kasisiga nagugyang ko amanan niya na kadidingkiya. Sa pumangnin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala amanan niya nagyang ko amanan niya na kaisi sa tanong nagugyang ko amanan niya na di tanong di kang giginawa isa datar o kang giginawa amanan niya na mga sahaba. وأقول قولي هذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد ما عرفنا الله سبحانه وتعالى di kayamanan yan na kang ginatir katano aging kaya ulan-ulan Ramadan sama na yan amanan yan na hindi kapasa di kapakapliliw tano na sumamusulan-ulan Ramadan na amanan yan na dito din bang buya amanan yan nakapungan na ito amanan yan na ulan-ulan Ramadan na isyong kumapi ako amanan yan na aya amanan yan na ipreportre ka amanan yan na ulan-ulan Ramadan si Allah subhanahu wa ta'ala nagyang ko to amapi amanan yan na record mapi ami ang galibot ka nagu mapi akesyo kasakaw nga si ulan-ulan Ramadan ang giraw sa amanan yan na Ramadan ya Allah asama na yan na Ramadan napakataliw masisalungan amori فقطليه مسو رمضان أبو القرآن يعني سي حديث الصيام والقرآن يأتي يوم القيامة يشفعان للعبد يوم القيامة فقال يا ربي أشفعني فإنه يمتنع به من الطعام والشراب بالنهار أبترون عمانا ين رمضان ناتينا يا الله Ya Allah, tingin na amanan niya na kita ka mga naging utakatiro nabi. Aswa tingin sa amanan niya na puasa.
Nabuso Quran na yasfa'ani amanan yan nalangon siran makapanapat. Lil abd asyapatan nilan so amanan yan na uri pensi sa alungan amori. Na makaumakoy so amanan yan na ulan-ulan na Ramadan. Natiro niya si Allah. Ya Allah na amanan yan na kakisyapatan karakan na aging ka na amanan yan na uri penka. Aginan so amanan yan na uri penka. Si kukap tendeng amanan yan nakimbisitan kiran na amanan yan na tiplira na agyang ko tayam tanaw bitami wa syarabi fil nahar amanan yan at tinigriyan agyang ko ta amanan yan nakakanian nagugyang ko ta amanan yan na kailum misaw si ko amanan yan na sirakan amanan yan na tigu amanan yan na Ramadan napakisapa ato nakarangan na tigu amanan yan na Ramadan na amanan yan na Allah subhanahu wa ta'ala. Misal si sadyang kota kabutiran Allah subhanahu wa ta'ala sa pawir. Natigay na amanan yan na sapata nga din so amanan yan. Na tao amanan yan na misira sa kausiko. Nagiti ko na lamatan si Allah subhanahu wa ta'ala. Itanto amanan yan na mapya. Agyang kota amanan yan nakapagkatali ko Ramadan ay report si Allah subhanahu wa ta'ala. Natanto ko mapya agi report yan si Kurip niyan. Na amanan yan na mapya report. Agyang tamak pinutuloy si Allah subhanahu wa ta'ala. Na ay kadua. Nagyang kota amanan yan na Quran na pagkatali ko masisalungan amori. Ya'ti yasfa'u ya'ti yawm al-qiyamah. Yasfa'u lil 'abdi yawm al-qiyamah. Amanan yan na pinapatamang agyang kota amanan yan na Quran. Sa tirwan na agyang kota Quran na faqala ya Rabb asfi'ni. Tirwan man agyang kota amanan yan na Quran. Ay Allah na amakadlanakan. Na amanan yan na pakisapat na nakarakan agyang ki amanan yan na ulit ka. Misaw si amanan yan na kaya bisita nulan-nulan Ramadan. Na amanan yan. Na niya tigri na agyang kota amanan yan na katbakaturong. Yan tanakon na umubilay. Misaw siya kiyang kota wabikiyami. Misaw siya wabitilawati. Agi amanan yan. Nagyang kota amanan yan. Na niya tigri na agyang koto. Turugian. Misaw si ko din yan ikatulay. Si sagyang kota amanan yan na din yan ikapamatya. Nagugyang kota din yan ikapanangbir. Si sagyang kota amanan yan na kiyamun lain. Na tiru Quran. Ay Allah na pakisapatan karakan agyan kay amanan yan. Na ulit na paatigo. Amanan yan na Quran. Giti mga luksami na mga pagariami si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ito man nintalo si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Taqabbalallahu siyamana. Amanan yan. Wa amaluna wa tilawatuna wa sujuduna wa ruku'ana. Amanan yan at patariman Allah subhanahu wa ta'ala. So amanan yan na mga puasa tanong. So amanan yan na mga zakat al-fitr tanong. So mga sambayang tanong amanan yan na mga nawafil. Nagusto mga sambayang tanong amanan yan na mga paralo sa gindi ulan-ulan amanan yan na kaysa gudrit tanong gindi ulan-ulan Ramadan. Nagusto mga amanan yan na nititamat sira nititamat tanong na amanan yan na tama tariman Allah subhanahu wa ta'ala. Sa salawatan tanong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وقال ربكم ادعوني استجب لكم امين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب أمهاتنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك رب اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا اللهم تقبل سجودنا وركوعنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا يا الله يا الله يا رب العالمين. فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا رحيم فاعف عنا يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر أقدامنا اللهم اغفر قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا يا الله يا أرحم الراحمين. إنك سميع قريب برحمتك رب اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا بالنفاق اللهم طهر قلوبنا بالنفاق
اللهم طهر قلوبنا بالنفاق اللهم طهر قلوبنا بالنفاق وأعمالنا بالرياء وألسنتنا بالكذب وأعيننا بالخناية وأنت أعلم الخناية وما تخفي الصدور يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام في كل مكان وفي كل زمان اللهم انصر الإسلام في كل مكان اللهم انصر الإسلام في فلسطين وفي العراق ومن بلاد الأعراب يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في فلسطين اللهم انصر المسلمين في غزة اللهم احفظ أطفالهم ونساءهم يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم كثيرا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم طيبا كثيرا يا أرحم الراحمين فإنهم كثير جوعان يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقهم يا أرحم الراحمين. Ya Allah kunina mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Na pedangay ya Allah sa iko amanan yan ang mga pangyami ya Allah subhanahu pangyami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah narilay kami kay Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kami Allah sumyangan dulu sa ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Allah sa amanan yan namiyaw ya Allah ya Rabbal Alamin naril angkar kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Kunina mereka ya Allah ya Rabbal Alamin naril angkar kami ya Allah buat na niya ang gudur ko kami Allah mga kalistaan ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Allah sumapayagan tagamasulun ya Allah. So katawan na meron na Allah, takasudi meron katawan ni Allah naril angkar kami Allah kama manusia kami Allah. Amin. Kunin na meron kay Allah Rabbal Alamin naril ingap ni Allah sumbal alok sa amin. Ubad ni Allah yang ang gagalabukiran ang mga kalustaan ni Allah Rabbal Alamin. Ang mga manusia sira ni Allah Rabbal Alamin at pribadi Allah Rabbal Alamin. Naril angkar kira ni Allah ya Rabbal Alamin ubad ni Allah yang ang dudusira ni Allah. Naril ni Allah subuya kira ni Allah ang takasama mapatat mapapadalo bisa gimana aku beriran ni Allah Rabbal Alamin. Naril angkar kira ni Allah ubad ni yang ang dudusira ni Allah Rabbal Alamin. Ini namir kaya Allah Rabbal Alamin. Pakalida sa kasiran ni Allah siku sarakatil pakalida sa kasiran ni Allah siku siksa ko kuburi Allah. Naku siku siksa ko siratal mustaqim. Naku pakalida sa kasiran ni Allah siku masakatita sa siratal mustaqim. Naku pakalida sa kasiran ni Allah ya Rabbal Alamin siku neraka jahannam ya Allah siku siksa siku neraka jahannam. Ya Allah nafungni namir kaya Allah ya Rabbal Alamin pakalida sa kami ngay Allah siku amanan yan. Na fitness sa iko amanan yan na kuyag-uyag. Na gusto ko fitness sa iko kapapatay Allah Rabbal Alamin. Na pakalida sa kami ngay Allah sa iko pasiksa ni Allah sa iko amanan yan na sarakatil maut. Pakalida sa kami ngay Allah sa iko siksa sa iko amanan yan na kuburi Allah Rabbal Alamin. Ang manusia kami Allah Rabbal Alamin ang mga lumay Allah Rabbal Alamin ang mga pagtalaw yan sa mga masakit ni Allah. Amin. Pakalida sa kami kaw ni Allah Rabbal Alamin. Amin. Allah amanan yan napakatitay kami masasirat al-mustaqim sa datarong kinati Allah Rabbal Alamin. Amin. Jangan mendengar kami ya Allah seamanan ya kita berbiakonan ya Allah si kumasakap pengukum kay Allah Rabbal Alamin. Amin. Dengar kami Allah so kita babisang gulanan sa akik ko meron akanan ya Allah Rabbal Alamin. Ya Allah Rabbal Alamin. Napakalilis sa kami kaya Allah si kuamanan ya nakasiksa si kuamanan ya na neraka jahannam. Katawa namin ya Allah di apo po kami matagusi ko neraka jahannam na pwede kami din ya Allah si kumangyang anapin ya na yang lalapin-lapis ya Allah Rabbal Alamin. Ya Allah na diya ya Allah kugugay ya Allah sa amanan ya nakasiksaan kaya Allah Rabbal Alamin. Katawa namin sa neraka jahannam na diya din na abaw na kaganda maamanan niya na sagpik po amanan niya na kapipya ginawa ya Allah Rabbal Alamin. Yan na napakalida sa kaming kaya nasiku siksa kasi ko neraka jahannam ya Allah Rabbal Alamin. Mga lulubay kami ya Allah. Api apa na amanan niya na sa mga tatagas ang mga lapungan na niya kabulok siran sa amanan niya na kiyan-giran si kawan dimengiran si ko amanan niya na neraka jahannam. Nas kami pa niya Allah mga lulubay ya Allah Rabbal Alamin. Napakalida sa kami ang kaya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin si ko naraasik sa si ko neraka jahannam. Sa pakasunda kami nga kay Allah sa iko amanan niya na surga ka sa amanan niya na din akapamagitong ni Allah Rabbal Alamin. Pagin namin kay Allah Rabbal Alamin at tabangin kay Allah sa Islam. Pakabugrang kay Allah sa Islam ya Rabbal Alamin. Tabangin kay Allah sa mga pagaliam ya Allah mga Muslim sa ging kainterior dunia Allah Rabbal Alamin. Tabangin kay Allah sa mga Muslim ya Allah sa Palestine. At tawa namin at tatuwa Allah kung maamanan niya nabili ka duwag yung amanan niya na betadiran ni Allah Rabbal Alamin. Minsan di amanan niya na di
kami sila nakamamasaan. Nakataon namin na gumagagandar mami ya Allah aging utama na niya na mambutadiran na tanto amanan niya na masakit ya Allah aging utama mambutadiran ya Allah ya Rabbal Alamin. Na siya pangasira ni Allah ya Rabbal Alamin. Na buriski kasira ni Allah ya Rabbal Alamin sa amanan niya na madagla mga halal. Akataon namin akadagalang kira ni Allah na amanan niya na pangaw na pang-awaw. Misalong siya ko amanan niya na dagka ni Allah ya Rabbal Alamin. Nagu amanan niya nagu ya Allah ya Rabbal Alamin. Nagu sa mga watakiran ni Allah ya Rabbal Alamin na siya pangasira ni Allah ya Rabbal Alamin. Akataon namin ya Allah sa mga watakiran ni Allah na adin masisiyap ya Allah ya Rabbal Alamin. Misalong siya ko amanan niya na patatagwiran siya ko bitari ya Allah ya Rabbal Alamin. Akasanan ni Allah ya Rabbal Alamin na siya pangasira ni Allah ya Rabbal Alamin. Nagu ya Allah ya Rabbal Alamin. Nagu sumabubikiran ni Allah ya Rabbal Alamin na siya pangasira ni Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah na po ni namir kaya Allah ya Rabbal Alamin. Asya pa kami mamamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Amen. Sa kami na siya ko mga tiba. Nagu siya ko mga murala ya Rabbal Alamin. Amen. Nukar kami ang agyan ko tama na niyan. Nakaisisa na agyan ko tama na niyan. Nakang giginawain na agyan ko kaisisa. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Guni namir kaya Allah ya Rabbal Alamin. Agyan kaya amanan niyan. Ingin kami amanan niyan na makatarin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amen. Ay Allah mapapayagan ko mga amanan niyan. Tiba na ang katangon niyan. Ang katangka ya Allah ya Rabbal Alamin. Na sambihin ko ni Allah agyan ko amanan niyan. Na limo kaya ya Rabbal Alamin. Nagpakabuglang kasi ay Allah sa amanan niyan na amal. Nagusi amanan niyan na Islam ya Rabbal Alamin. Nagpuli namir kaya Allah Rabbal Alamin. Agyan kaya amanan niyan na imidi mo na niyan na panagumbali na amanan niyan na masjidi Allah na mapasadi Allah sa amanan niyan na mag-ani Allah ya Rabbal Alamin. Amen. Tingin Allah sa mga dator kami nagusi mga kosal kami Allah ya Rabbal Alamin. Sa amanan niyan na kapasadi sing giga na agyan kaya amanan niyan na masjidi Allah ya Rabbal Alamin. Amen. Makataw ni Allah ya Rabbal Alamin. Aw pamakas kabuyan na di manufik ya Allah ya Rabbal Alamin. Agir at yofikan kay Allah suri po kay Allah ya Rabbal Alamin. Na daw na dabaw na ya Allah margani Allah ya Rabbal Alamin. Na matabukiran agir at ikhlas ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. برحمتك رب اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. سلم من الحمد لله رب العالمين.